Dobar dan, župane. Dobar dan, dobar dan. Bog, ali ti kasniš, ja skoro sam po prečki si Gorica iša, rekao da nam za kesni. Okupljanje je od 6 do 6:20. Aha. Dobar dan. Mislim, najviše je tajnik. Stari šupka si čujem, dobro to djela, ali ne ide više bez kupnju. Josip, jesi ti u sandviču? Ne za dana. Ne, ja sam na dijeti. Špička, pola. Tamo smo imali hoću. Ne vjerujem, ne baš. To je stari pomnik. Danas je otvorenje 5. međunarodnog festivala folklora. A mi... Ja sam propitivno. Ili baš. Ne prošla. Ajde. Kjeda mač. Ajoj. I ja sad ti ja velim, ti misliš da ti mene veliš, ja tebe velim. Prema tome, ja ne župnik, ja sam župan, ne mre početi ako ja ne dojdem. Onda nismo tu glavni. Treba zastava, župane. Ja dobro, A da nemo došli. prispodoba rekli. Župane, jel treba zastava? A zaki ne, ja se slikam. Treba. Kako veli, kako mora početi bez mene? Čak i ovo, ne mre početi, ja smo mi glavni, tu. Ja budu nesakon. Eto bi se vam. Ima vodu. To ide ovako. Samo smo ti mi slovi pesniki bez vode. Bez vodom. Bez vina. Voda, ajde de. Ali ako je još i vina, da vidiš koliko je riči vina. Onda se pjeva, ha? Da mi sad znamo, onda smo pametni. Ti rekao mi zovim, jel ovi dolazi? A kapetan? Pa kapetan je mora pokobati. Sve vas lijepo pozdravljam, drago mi je da smo se skupili s našim slavnim simbolom Turopolja, Lukavec-gradom. I evo, to je naša polazna točka za dalje, za ovu manifestaciju koju smo nazvali Turopoljski spomenki. Od sad svi, kad znate se Turopoljski spominati, samo se Turopoljski spominajte, nemojte nikak drugčije. Oni koji ne znaju budu čitali Turopoljski. I nek se učiju. Nek se učiju. To se nije način, nek se navči. Upravo tako. I sad budemo krenuli prema Vrhovju i Dubrancu, odnosno budemo prva postaja je Sveta Kota, kapelica. Tamo budemo se malo pospominali, budemo neko ispovedali. A inicijatori, inače, ovih turopoljskih spomenki su gospodin Josip Kovačević, evo on je zoveni se tam strim da ga nadu vidjeli, i gospodin Božo Prosenjak. I oni su dali ideju i mi kao plemenita općina smo pokrenuli to i ovi su sad po redu, ne znam, koji treći, četvrti. Ali evo, svake godine se redovno održavaju, pa onda i gdje budemo to nastavili. Tema je turopoljski govori. Uglavnom uvijek, a pogotovo djeci je to posebno. I sad polako moramo krenuti jedan za drugim, nekog poboljša pozna puta. Nekog ko zna put, nekog ide s prvim. Dobro, nemoj kad išli prvo. Nemoj mene, molim. Onda ćete završiti ko zna gdje. Ajde, Za Lukovčane. A pošto oko Lukovca ima puno močvara i tu su se ukotile negle žabe koje su kreketale predvečer, ova okolna sela, poglavito Lomničani iz Lomnice, su nam dali nadimak žabari. A, znači vi ste iz Lukavca? Tako je, to je bio odgovor na jesmo mi njih lisjaki zvali. To. Hvala. Polako, tako jer nam je teško. Mi stari, mi stari. Kako smo? Ja dobro, ali vidim da vi mene Mi još stižete. bolje. Ja vidim da vi mene stižete. Ja vidim da niste loše. Pa i to bi bilo u redu. Ako se baš mora, ja sam mora... Nije ni teško. Lepo ste se vi tu u hlad. I sad sam dobro. Taman na vreme. Vidio sam vas ja malo prije. Taman na vreme i s volom. Ali vidim domaćine nebu vina koliko ja vidim, sve bezalkoholno. Miško je, rekao je naš podžupan da je Miško glavni za vino, a da je ovo otpaljaj.
Ja sam to dopala. Kad sam Pa kakvi smo mi to Ropoljci bez vina? Po sve iz uvoza. A nema ni Coca-Cola, miška ni vina. A je li vi znate, Jamnica, sve iz druge države. Nojte slikati sad tu, nek tam prejdete, budete naslikali lepe život. Sad budete išli roka gledati. Dok si ti segde sam, Ja sam A on je domaćin. Dobranjec, ja sam tu Dobranjec. Morate ići roka gledati više. da kamo je. Včera sam sa njim spominao, nisam mu rekao da... Nisam mislio da bi... Ali kamo se pripetilo? A budete se k njemu navrnili, bomo ga sad posjetiti. Nek on dojde tu malo, Ja kamo bi po njega sad išel dolje, ne idem po njega niti s bicikla. To neko stinker s batom. Ne znam, zato... Da je za brati, Ne, ja sam svaki jedan redno povezao. Ali nema kleti. Pa koliko imamo kaj pravi, imamo to u brezu. A dobro, još malo, pričkaj malo, još malo bude trebalo što. Viš ga dobu vino do para. A već slobodno. Sad poslije. Plemeniti Franjo, gdje se mi sad nalazimo? Evo, ispred kapelice Svete Kate, pred Dubrancom. Tu se bomo malo, tu je prva postaja, malo odmorili, osvježili i čuli koju pesmu o Turopolju. I onda idemo dalje po planu, budemo vidjeli kad dojde podžupan za Vrhovje, gospodin Josip Plemeniti Caković. Hvala. Koja godina, ja znaš? To su Kordići, kaj nisu? Da. Red zavjetovalo za čer. Da. Koji je ovaj kaj galeriju ima? Koja kaj galerija ima, da. Slikao sam. Imamo i sad. Slobodno da ti delili. Kada se pošalju svoje milosti, se prelajme korak po korak, bliže, sve bliže i sad možeš s ovoga prevesti na ovo, ne? Kad smo tu tak je. Ključa, ni pa ni. Dobar dan. Ovo je Šime Markunin. Evo sad, stalno ste govorili da nemate nikoga iz Markuševca ko bi htio. Evo ga, to je čovjek. Ja kad god obećam, ja... Rekli da smo pokrali u galerije slike. Ja velim, Viki, kako mogu, dovam ja krao kad samo vi imate ključeve. Veli, ali znate vi, ima građevinari koji imaju univerzalne ključeve i ta je para svako bravo. Rekao, da, ali samo u onom gdje su u sistemu, ne i vašu galeriju. A slike i prijavili je policije, Vlado, slušaj. I prijavili je policije. I onda je prijavil da imam ja ključe, Zvonko Radiković, i ne znam, i Veljko Skočilić, a ja bil na moru, nikad nisam imao ključeve. I onda prijavili policiji i sad ovi mene zovu, ma rekao dajte čovjek valjda zaboravljiv, pa bo našli. I on dojde opet na policiju, veli, gospodine samo odite unutra, tam su vam negdje sigurno već slike vraćene. I ovaj je bil sav sretan, malo poiskal, evo slike, naše slike. I sad mu još dvije kao fale, ali 4 je našel. Evo više, i veli on mene, evo, viš, bil sam na policije i oni su meni rekli, odite, već su vam vraćene i stvarno su bile. Kako se efikasno. Ti možeš brzo strošiti tu kameru. Onda kad bu glavno, onda nam Bara, rubača, menten, lače, opasač, sablja i čižme. To znači u sljedeći tjedan, ne ovaj tjedan je gotov. Sljedeći. Reci mi kome da se javim, dolazim. Ja da se s tebi javim naprijed, pa da se nađemo u Velikoj Gorici. Može. Dogovoreno, garantirano. Ti znaš kako? Dogovoreno. Nemamo kaj, ne. Dobro, bolje da su velike. Ali buš probao. Da.
Pošprujete još imamo. Ako ne budemo dali delati, onak ide druga tura sad. Evo, krenulo je pomalo, evo, već se pokjavljaju. Reci mi, je li šubara tradicionalna? Vidio sam neke su te škrljoke. Je li šubara? Šubara, mi smo uveli, naime, ja sam to stao. Neka, daj me vraga slika. Viša ovako, storoga i ovca, u ime slika. A mi smo sad uveli, to smo sad mi uveli, to je nešto veliko malo, ali ima uporište u službenih dio. Ne, bili on zagrijan, ali ja sam rekao da ja ne furam te. Ona se deno crno dilo i velike crničko. To je nekako to i predstavnik. Pet, ali da nikoga malo a šubara je... Kaj sam napisao? Ženitbe. Inače su izašla 3 izdanja do sad. I sad kad ja gledim, zapravo malo čitam, vidim da mnoge riječi mi više uopće ne upotrebljavamo. I ovaj moj zadnji tekst kojega sam napisao, kojeg vam tamo samo dio pročital, koji je štampan u Kaju, to je dio pripovesti jedne. Toliko je već ta štokavština nam vlezla u glavu, da jednostavno čovjek zaboravljaš. Puno starih riječi zaboravljaš. Ja do duše doma, ja stalno svaku staru riječ koju se sjetim, odmah idem zapisati brzo da ju ne bom zaboravio, da bi mogli napraviti jedan rječnik. Iako moje knjige imaju, svaka ima rječnik radi toga jer mnogi ljudi ne znaju. Onda kad me pitaju gdje bi ja do toga došao, zemi si knjigu, tam ti je otraga kaj je. Imamo mi isto ljudi koji su se doselili Buševac kak i vi i rekel mi jedan moj Buševčan, veli ovaj me jedan prosil, veli jel imate vi kako svoj rečnik? Veli nemam, nek ti vam ja ženitbu posudil, tu imaš otraga, kaj ima, jeli? Mi bi rekli odzvaj, jeli? Odzvaj na Međutim, mi smo svjedoki toga danes da jezik se, naša stara kakavština, kekavština, jer mi barem dole, Turopolju smo kekavci, jeli? Da se jednostavno zaboravlja. Ja vidim da ovi neki naši svoju djecu, ja ne znam je li ih uče, da oni govore štokavštinu. Meni se je dogodilo kad sam uvežbavao Turopolsku svadbu, to je bilo negdje koje godine, već su ovi naši ljudi po Njemačke išli, sad je noga maloga kak ti on bude škrine prodavali, jeli? I ja njemu dam tekst, ti se to lijepo nauči, ali tak moraš govoriti kak mi govorimo. On meni ne zna govoriti. On ne zna, a onda sam mislio, ja dobro, on je bil deči s Njemačke, pa onda ono i tak dalje, na koncu čak je dobro da je znao hrvatski, jer neki, nažalost, bilo je sram da si decu navčeja, kaj da velim uopće o jeziku i to. Međutim, on nije znal ove preglase naše govoriti. Iako su to roditelji krivi. Možda je i to krivo, te uči štokavštinu. Mnoga i djela napisana, da ne velim i čakavština i tak dalje, da su to isto jezici ravnopravni sa štokavštinom. Jasno da mi moramo štokavštinu znati, to nam je zajedničko, jeli? Ali ova naša kajkavština ne bi ju smjeli zaboraviti. A međutim i ono mi samim i ovisi koliko ju bomo prenošali na svoju djecu. Ja znam kad nam neko dojde fižu koji ne zna kajkavština, onda mi se spominamo štokavštinu radi njega da bolno razme. Znate. Ali ja vidim da mnoge riječi, ne samo to, sad je već došlo još gorija stvar, dojdeš u Zagreb i misliš da si došao na neku englesku koloniju. Ko je kakva prčvarnica, napiše si gore, ne znam, šop ovako, onako, gluposti, jeli. Čisto da si došao na neku englesku koloniju. Kad sam bil dole na moru, već to ima jako dugo, onda jedan je tam risal, ja znam risati, stvarno je risal tam, jer još sam Nence za 10 marki, ovo i ono. Imam ja tu galeriju i sad mi idemo slučajno tam. I sad ja pogledam lijevo kakav on rekel, ja vidim stvarno, mene izgleda kao to nekakva štala bila, onda gore z olovkom napisal ga i onda dva lo, znate, nije jedno dvo. Rekao, čovječe, onda kaj boš rekel, jeli? I to je, i sad se forsira engleski, to je tak normalno, mislim, dobro, mora se znati i treba znati. To je, ne smemo zabiti, sve jedno.
naš jezik, kakov je on, naš materijski jezik. Najlepše pesme su nam bile naše i danes su, kad te zapopevaš na kajkavštini, čujte. Vi kad čitate danes balade Petrice Kerempuha, to se ne mre na štokavštinu napisati. Isto kako ne mreš niti Galiotovu pesam koja je napisana na čakavštini, nikakva štokavština ne mre biti kad to veli kokle su me prikovali zizani iz ovih daske, jeli, onoga Galiota i tak dalje. To je neke... A ja sam osjećao i vi ste osjećali kad smo gledali Velo mi. Zato ako ju mi već imamo, onda bi ju trebali čuvati i njegovati i tak dalje. A knjige, kaj ja znam, meni je nekak bilo na vek najleže pisati i danes mi je kajkavštinom. A ja se čudio i ovim onda su i oni nisu ni znali da je gdje to je, znate. A to me je podsjetilo sad na jednu stvar. 45. Buševce, trebalo neke za školu popraviti tam, onda ljudi ne znam kakve, znate kak je bilo. A jedan stari ovak, on je bil malo čuden svat, ali veli on, mi tu nećemo ovo ono. Za vrijeme rata došla Švaba na bunu, pitala da je izvor tu negdje. Nigdo na buni ne znal. Onda je on zvadil kartu, veli, kompas, išela z nogami i pokazala, tu je izvor, kopajte. On je z Njemačke došel da zna, a veli, a zok je znal, zato kaj su u školu išli, a nam ne treba škole, veli. Odmah su išli delat ono školu, mislim, drvornice, ne znam kaj je bila, škola je bila cela još. Ti braniš svoju struku sad. Dobro, odgovore toče. Pitaj Brebrića, te inženjer vam bo rekao da treba na fakultete iti. Sad komu verovati? Ja sam onda na pol stao. Nisim ni tam. Evo vidite, ja ovo sad se malo preveč govorim, kaj se toga tiče. Ali da se kajkavska riječ još uvijek tu poštuje i čuva, budeš čulo od ovih naših ljudi koji imaju i koji mogu, evo i koji budu sad malo prečitali i na kajkavski tu dok smo, pa onda poslije iz domu. Evo, znali da je baš namenjena jedna pesma baš tim našim spomenki, a napisala je gospodična Željkica Cvetković, skoro sam rekao Cvetnić jer sam zbracila Cvetković, pa bude evo ona nam prečitala da čujemo, to je baš za našu manifestaciju. Je, napisana je za ovu manifestaciju. Prije puno let. Tako je. Ali moram reći da nema ljepšega na svijetu nek čitati kajkavski od srca i duše. Onako kak mi doma govorimo, po domače. Spominki na okjencu. Posluni ove droftinke, čestere se krijesim i čudim. Pri križnomu drijevu su sklile, pak ti je tek otrgnjene nudim. Prije knjejaš goriju oblaki, rezjundani do krvi, do mesa. Zbite su kak puteci i fijakeri, kak koščičke potrtoga telesa. Žmiglaju vognom pomalko, polevko smejuć se čudu. Teo se bujke objestankov svoje, v sebe ne kurim za ludu. Reskreni ovo okjence, zrečum je podmazano. Za spominke ni prekesno, a bormeć ni prerano. Evo je, hvala. A sad s obzirom da je gospođa prečitala, kako je gospođa? Nevenka. Gospođa Nevenka prečitala jednu svetu o Isuseku, a mi smo sad na Vrhovlju, a srce navijek liče tam otkud jesi, s obzirom da sam ja Vukovinske fare, onda bi ja htjeli čuti jednu i o naše crkve i Majke Božje Vukovinske, a tu Miško navijek znao povedati, pa onda daj nam sad pri Svete Kote poveć tu o naše majke. Polju. Crkva se zdaleka vidi. Stara je leta i leta. U njezinoj esenciji je groblje, puno tuga i cveta. U crkvi je kip Majke Bože, znaju ga i bogasi bogati. Ona za svakoga ima srca, ona je svakomu mati. Zvona na mešu zvonijo, narod pobožno dohaja.
Čuje se nedela s kraja do dalkoga kraja. Slavio slaviček pod nebom, slavi šuma i polje. I to sunce te žarko, kaj si gledi. Ja sam od župnika Zet Ključ, koga interesira bude pogledal cirku, dotle bo Miro donesel vino, koga ne zanima kapela, nek pije, mi još idemo ovako, mi idemo u Gustenicu pogledati kapilu koja je obnovljena, onda idemo na grob Pucekovića vidjeti kakav je u lošem stanju. Puceković je bil župnik tu Dobrojnice i on je bil dužnosnik plemenite općine Turopoljske i taj župnik Puceković je, znate svi da je naučio svirati našega poznatoga turopoljskoga skladatelja i muzičara Franju Lučića. I župana Turopoljskog, on je tu odrasel. To mnogi ne znaju i budete cirku Dobrojnsku pogledali, tako da ja bih predložio da idemo tim redom. Evo, ja vam sad otprl i onda dok se vi popijete gemište, pogledate i onda bih predložio da idemo dalje. Ja imam, pa uvijek bi nosim. Ali dobu žita. To ne bum ja. Problem je, da. Jesu produžili ravno tamo. Jedni ravno, jedni su htjeli dolje odmah. Evo, ja sam rekao da znao da budu tamo ravno, pri onom betonu. Zašto sad dale zahtjev ovim cestama da postave znak? Pa da, i to je bilo super. Ne, jer... Mali mač. Sad sam sjetio one pesme po prašini divini skipi. Ali slušaj, pa neko digali i ova kupa ne bi prijela do kraja. Evo rekao nekoliko riječi u vezi ove kapelice naše koja se zove Sveti Antun. Ona će spada po župu Dobranec i to je najvredniji kulturni spomenik od našeg kraja Vukovećeg Gorice, čak i nadaleko. Jer nema zbilja takvog kulturnog spomenika koji je zaštićen i po zakonu i po Bogu, kako se ovo veli. Spominje se prvi put 1678. godine. Znači u tom razdoblju je ona recimo popravljena i dograđivana da bi ovaj 1000 Gdje bom ja govora držao? Obično idemo u kaj, onda se tam parkiramo. Za Marka Korečić po 6. godišnjici Marka Vitali, 3. raka za Stepana Horvat, Marka supruge Barice. I onda on, da vi vidite kako on pokosi, a ne ovi moji domoći muži kaj samo topu valiju i podreckaju.
On to tako Dobro, ali ipak moramo gledati na nekakvu školu, a ovak biti... Prosilo ćemo se organizirati, župnika uključiti da se taj spomenik podigne, da se tu napravi pri glavnom križu. Jer kad je ovaj rat prešao šumac da bi oko toga se angažirali ili kako ćete da se izrazi. To je najmanje zanimljivo. Ali to samo iz predsjednika. Probajte sa aktivom žena. Žene su vam budu najprije tu se udružile. Ozbiljno. Bi, ali ja župnik ove stare še župnik oko sebe okupirao kaj pri njim. Ja vam kažem da probajte sa ženama malo oko toga za župnika, one budu sve napraviti. On veli da već prestar da ne mre ništa. Ne bude prešlo. To si našeg zamjenika, ali ne bude prešlo. On nek samo posel pokrene. Ozbiljno. Ne mre sad svega reći, moralo bi malo se... Nemojte, snima se, posle bude. Na vuhu, ali ozbiljno, probajte malo žene, malo ovo, vidite, aktiv žena, ima nekakva udruga tu, da. Župski odbor, pastoralni. A te žene koje su tu popivaju ne treba oda. Njih, da. Tamo, dolje malo niže zastavak na Lovci, nekada je bio tu put skroz, došlo se do Bičona gore do Farovica. Išlo se po tim sada je mjesni odbor stao napraviti vodoprivreda je napravila dole most, oni su si dali prebiti put i malo pošudrati do dole i oni na prošćenju prosimo njega predsjednika, čuj, pa dajte i vi iz ove stronke malo to poravnati, ne bude tako puno koštalo put poritati, kako ga kamena da se dopelja, da se to pošudra. Nema problema. Kad smo bili na sastanku, ja im rekao, daj to zapiši, pa nek to pređe. Ovo čuli kad bude rekli gospoda. Moja greška, idem iz početka. Tema je Turopolski govori. Nakon kad smo obišli Lukavec grad, Gostelnicu, evo i župnu cirku, tu u Dubrancu, počinjemo ovaj naš i, kako smo ga mi odredili, službeni dio Turopolskih spomenkov. Sve vas najljepše pozdravljam, zahvaljujem kad ste ovako lijepo se odazvali i došli. Posebno mi je čast i zadovoljstvo danas među nama tu pozdraviti i dogradonačelnika Friško-Zebranoga, 7-8 godina, ne znam koliko, već, gospodina Gorana. Braćo plemenitaši Turopolski, pozdravljam našeg domaćina, predsjednika mjesnog odbora Dubranec, gospodina Ivana Kuševića. Također mi je vrlo drago da moram pozdraviti i naše goste na ovim spomenkima. To su članovi udruge Spark, evo tu su ponovno predsjednik pučkih pevača, oni nam budu otpevali par pesmi. I također pozdravljam, tu med nami je i umjetnik, slikar iz ovoga kraja, iz Turopolskog Markuševca, gospodin Zlatko Damjanković, koji je izložio evo slike koje morate tu vidjeti i malo razgledati kad budemo nakon ovog okruglog stola i službenog dijela. Kao što smo i rekli, Turopolski govori je tema. Tu ima jedan doktorat od Antuna Šojata koji je napisalo Turopolskim govorima, a mi onda danas des nabamo puno teorije, nego bomo išli u živo. Znači, danas nam je tu glavno da se mi spominamo onak kako bi taj naš Turopolski govor trebao ostati, onakav kakav je negdje bil, koji je i ponos za sve nas Turopolce i s kojim se mi moramo dičiti i faliti. Neko mi je zet tekst, ja sam priredil tu, negdje jedno 10 stranici da vam prečitam, ali mi je nekdo krav. S obzirom da je gospodin Šojat napisal, da vidite razim, ima oko 1000 duš ili glov.
Poleg njega su Vukovina, Podotoče, Kuče, Rakitovec, Turopolje, Buševec, Laze, Buna, Okuje. Mracinu je pučka škola, osmoletka Vukovine, a gimnazija i stručna škola Zagrebu. Ima ciglanu, tu je por dela. A oni drugi idu u Zagreb, če ne delaju doma. Vsi su rimokatoliki. Stariji su selaki, a mlajši, če ne idu u školu, onda ili su zanatlije ili delaju po Zagrebu. Uglavnom raste kukuriza, jačmen i krampir. Mracinu ima najviše kujn, svin, krov, aroniju još i kokoši, race i guske. Tu ima Kovačov, Kolarov, Tišlarov, Šnajderov, Pekov, a novi zanati su automehaničari, drejeri, onda su tapetari, zidari, maleri, paliri, palir teše drivo, za rožnice, slemečke i sline. Skopčije, kope svine, pike, pastuve i seke nosi jajca. I velika su konkurencija živinorem. Zdenčari kopaju zdence, lončari delaju glinene lonce, pehare i tegle za ruže. Žene se bave kao čini. Mracince zovu parikožari, jer su se bavili s kožom, navlačili su i činili kože v Prvom svjetskom ratu i poslije njega. Buševčane zovu cipeki, jer su na semnu i po prošćenjima prodavale njihove žene gibanicu i cipov. Niti jedno selo ne govori točno tako kako se govori Mracinu, a čak i v samom Mracinu razlika je govorenja med familijama. Evo, to je jedan odlomak kako se Mracinu govorilo i kaj bi mi trebali očuvati. Isto tako imamo odlomak iz Dubranca, pa budete vidjeli, mala je razlika, ali je opet to tu. Ne znam pripovedati, zato zove me srom. Ja sam rođena Dubrovnice. Kad dojde jesen, pada list. Idu megle po zraku i tak se pripravila zima. Cijelo nebo je puno oblakov i megle. Skoro svaki dan ide kiša i onda je već ni moći delati. Pa su ljudi i sta družina, svi su fiže. Krpaju opanjke, cipel još ni bilo. Piju mošt, vina nije se ni, već je mošt do sesvet, potle vino. Krpaju, luč tešeju, a luč je najbolja z grabrovoga dreva, sporjena. Neki si napraviju držalicu, kosišće, ručicu za kola, za sekiru. Zakrpa ženi opanjke, a i sebi ako je treba. Onda veli, žena, ja sam se zmoril, bi donesla malo piti. Žena veli, odi, donesi, onoga bolega. Kad se napiju, nekdar su si jako dobri, a nekdar se i potuku. Onda se tuku i svadiju, a večer se opet pomire. To je tak bilo i bude dok nas Bog da navede. Da se naša turopolska riječ čuva i govor i nadalje, to su bile znači zapisi koji su napravljeni pred 36 let, a mi sad budemo čuli da i mladi naši znaju kajkavski govoriti turopolski i da pišu pisme. Pa bi zamolil gospodičnu Željkicu Cvetković da nam prečita zake je ona bogata. Željka Cvetković je i napisala jednu knjigu, zove se Oplečana, ušla je Rinu duše. Jel da sam to dobro rekao? I imat ćete i prilike, evo izvoliš, ima još takvih. A sad bi molil našega turopolskog pjesnika, on se u svom i predstavil, gospodina Stjepana Viteza, da nam je on poviteru. Gdje je ne? Moja muka je bila, kad sam čisti kajkavec, opisao što kauštinu. Dok jednog dana se nije to dozrelilo i počeo sam pisati. I napisao sam jednu pjesmu koja se zove Spomenik, a prvi put kada je štampana napisali su nastav Spomenik, jer nisu znali kaj to je. Onda sam objasnio to razgovor. Onda sam bio jasno kaj je to razgovor, nego tome razgovor. I sad ga tu pjesmu recitirao na svoj način.
Po starom krovu kiša romina, cijeloga dana žnjem se spomina, lice mu miva da lepo izgleda, kak je na nebu mu pripoveda. Spominali su se od jutra do mraka, sve dok ni veter odegnal oblaka, prešelje oblak i kapi kiše, i nigdar neboga više. Prešelje oblak i kapi kiše, i nigdar neboga više. Članove iz parka, evo da čujete udruge, to je udruga koja se, pa na kraju kraja zato se ne vi sami predstavili. Evo molim prvog predstavnika, nek se predstavi, nek reče ko ste vi i nek nam odrecitirate. Nazivamo se umjetnicima, iako smo amateri. Kod nas, znači članovi članstva su ljudi koji pišu, ljudi koji pjevaju, ljudi koji slikaju. Znači imamo svakojakih umjetnika. To je bilo ukratko. Jura, kaj mučiš? Em do polne na vek spiš, nikdar ne napraviš posle, samo tuliš kak ti osel. Bara maj se drijeti, ja ne moram to trpeti. A nisam danas kak ti volim. Daj mi raše kruh i sol. Još sam ščera tebi rekla da ti bum purana spekla. Ti si rajše kle... Samo jednu kratku poruku prenesla. Ovako, budi čovek je naslov. Nikdar mi nije bilo važno kak zglediš, kaj na sebi nosiš, ni kaj o tebi pripovedaju. Ja ti se namek, nutrinu duše i srca zavedim, a si čovek, ni važno kak zglediš i kaj na sebi nosiš.